2018, une nouvelle année. Et Botes TV, une nouvelle image. Botes TV, ntadisi lu yampa. Si lo mona mpila, yankaka yampa. Yakulusadila yemonisa. Botes TV, chintu chukwabu. Botes TV inanupenda ni bote. Furaha yenu ni bote. Botes TV tunanupenda sana. 2018 année ya sika, Botes TV pe ememeli bino bilili ya sika, lolenge ya sika ya kopesela bino basango na maemaso ezali koleka na République démocratique du Congo, précisément na ville province ya Kinshasa. Balobi bobeta kaka www.botestv.com. Kimununu ba kumona ngumu miyamu ya strategie miyamu ya ngumu. Na hayo inakuya na maneno mpya ya kuongea. Hao inakuwa siti nye inachana na masiti yote. Inachana tena na masiti zingine. Botes TV ezali un site différent. C'est branché rien que sur www.botestv.com. Une seule adresse, tapez www.botestv.com. C'est ici que vous allez découvrir une autre dimension et Moussala, en complicité avec notre big manager Ado Panzu, Fumu Congo, Mwana America.